Nuer Malakenium, Biakamal ka Nuer online TV channel. Anda mandu ni chankos nyang malaya nong roi na gwasme. Men bana linki bana roitin ano kejan gwasme bana roch keriet mishal ke un weng. Un weng ngulu demo. Right now, take a rɔal mutwog mulero ka social media kam jana karodian. Wooden shalke atenya work ateny. Ano take Korean mishalar gwase dan. Las ka adut salpakim yadid me las ka jelet ke me kam ka jokwero gwan. Jo montem me chalat chada kam jani. Kata dan en sharia de mocha jalar ka ja. Bana jelinga gwa ka jalera me kelode no manong rɔal kie manong gagang ni kie manong ode na rɔal ka kwide en wun weng bana roitin ka do badana chikenan latkije ken yaman wale chan jandang ro de bakel ka pai ba de ron kina dang ro de jandang ro de diech telo de lun ko yen le rin ka lingwa se me kelin ka gur ka Nuer online TV channel no ga ya so ene kon yal pusya so jo banling gwaseme ber rayne kon kata dan en rɔal na kaje no kenyam chana men gwich ke men takam nyakir me yadit kene kira ban janga jeno nene adut chaja kwanya la kwer la envoy a senior presidential envoy cha kwanya gwan lo kwarantama mengai kon diale anu jaram dana le messenger men bit dial bakalat ngai kon men jalat ko fisde duno chi kon bu gwasme ka dobran en che gwana kwany geje bu kon gwasme ke rola dana to ta danen che jang che kai nyal geje ka dobe dane cha nyame no cha je choli jen wun weng ke wun weng ala wun kenyam walu ni gwan dora ala weng ko hok no nyoda no wajene gwan hok ko jena gwan hok ke kulete ka controversial teach talk ki rwaine ti chodian lat ke jeriya de shalka mo wun weng bana mishida no mo bana jeling no gwase dane shude shalka me atenya weka atenya writing no gwade kam ka nyama kam ga jakom ala dut self kim yadit achana ku ben kamanda na le roda gwasme ko bana gurno bana liɛŋɛɛ ka lo da ka do badana che to gaje awari de da ne shalat re de shal ka mawuna weng wajen wa a powerful dynasty ala jan shira ke kingdom gwaza dana betin okay wa ni tungwan ngai ke je ke wa en kingdom mo teram de dak mishal ke wun weng banye kula lat kel ka do badana shalat ke je ne tin kontinge je tilla jang ku dan kana gor ke je ke ta dan en tuo ke je ban je linkel ke ngum lot misaratin wek atenyamo michola adut kin mi yadi den o jen e wun weng no kie che cholo no ne jeni adut ajala gwan hoko keshe wooden shal ke bull mill just cha connect ban yo je ka jen me so a very interesting ko there and there jeling ta dan we ke je ki ta dan chalat ke je achan je kulat gwaseme ka jo on chalat wa en mishal ke me un weng chalado jen wa a dynasty chere ke kingdom ki kwer one kingdom mo re jane cha ja challenge wajen a system mishilet chelet ke democracy chelet ke freedom and kwera money wajen bo chelet ko dere na dere kaledika and nyogan system me a system ki dynasty mila gwal kan jaran mishi gwan doro me to be kam nyaada ki be kam gade jen shale wun weng wajen it is a system built on bloodline legacy ka jo dana chalat ke je wun mishal ke Maurice Kol Yol chalaran wo mishal ke me wun weng jen a dynasty micha ja challenge lo jen la janga cholo en wo wun weng
so area jani milakana lat ki minyo no jengo kwer ramamo ajala gwan hogone no ku jen ala oke ajaram dana ganke waka contact de ngai kona men chalat gwaseme michina ben kaman chalat ten awega ten wa men je cholo wun weng no ki cholo je gwan hok kala dana chalat ke la gwan hok wa context cow wa ken shika hok kata dana chalat ke shika hok cow wa ajen weight point okay wa ajen power and dan and take nga men take jiwit ke men take queer. It is the power, it is a government power, okay jeme chala no wun weng lat ken jen wo gwan wok balorune je jala gwan we jonne ka do badana chalat ke je munun kon ko nene wa nyame mishal ke adude shaten wek je refer no je jen Ramadan en la gwan wok minyone jen go je Ramadan en la rightful owner ko de ja kam kwer no eneme take ne tun want shilling alonga jang michi aten work aten cha adut kin yadi ye choro no wun weng ala ne tun wan ka jang ngai kan lo da kendial ngai kana kan no kana ne ka gode rane chalar ka je chu kana patet kan nget kana alu eneme our system of governance no mangai ke kan painkin mitte ka bloodline ke tere riam nenten konti la kwar wajen she democratic ka jen bo she socialist ala chene dial cheka per jen chala wun weng alo ti dial tika pindien ngai kon shal ken right misha weram me jen gwan ho jen tera da dien magor kana so system mo jang cholo no shale wun weng muluno odi kwer mi chicken night ko ken chicken mo ka freedom ko chicken let ka queenat la mi chran cha to kwer ka betom ne jebe kamrada dien so jo cha kulat gwaseme men chikonen ki man chala da wuri shal ke aten work aten gwan mi shole ki narrative dana chalat ka me dana rajan yam na chelaro nene ajeni warga ye shagor ki atekole shagor ka kwi adut and wo shole je en wo shi gwan ok kuben no she bulan yam na den wo chere ko min tam michilun che wo chama hok ka ci gwan hok che ben de lun dere ngajen wo na mo jen Ramadan en langa ala gwan hok so mu nyono de che wudu shal ka me bol mel che je cholo no jen lun alo ko let che bol mel shama wich atugwan okte jor ajen mulu da gwasame so na me chene tin wan chi widien cheje yich okay chi komi chiru na me chana jenen when we have seen this play out across the state and within the national government, when a member of parliament dies, their child or spouse often takes the seat. When a minister passes away, their family is considered first for replacement, especially if the position is tied to their community. It is not just accepted, it is admired. Someone even suggests someone should let Mabur Gareng in, implying that his mother, Rebecca Nyandeng Gareng, currently one of the vice president, should step down from politics to make way for her son. Jo Lincoln Magwada min shalun wenka jang. Aloka ke mishi diet cheliu no katagad keten bagada baja kam system money. Baja ka baila ka position mo. Alo be jik ke be inherit through bloodline. Nuku relate karama mo lo Marian and then be position mo be jakan. Signating one, she can suggest no ni point Rebecca Nyandeng Garang a wajen dere step down. Kader position down to the kam gade ni mabir. Alo a wajen kwale lut ke una weng. Jene system mugurne jongak. Chianen bore wajen tema tega ne to share tie the kirmi yadit kasha gad kin check kan check the system. So system mo wa tele democracy miatin, she democratic kajen bo she socialist. So mishare alije keno no baran through Ramadan chamu position banung kana gade so be churutin managwam to jor chara mo chaje boch wajen chalangu jen chalawun wengone michala do jen jega long achi kon mishir kana me chana jenen latok. We have seen the children of Kirme Yadit, James Wanega, Kwal Manyang, Awit Akot,
another appointed to high position. These are the weng, the owner of the government and the country. The rest of us, we are subject. Our role is to clap, send congratulations, and remain unseen. Michelle Guazame, Malatke Kirme Yadit, Shanen Bo, weng, let down letter already. Chagad can make a position to it, James Wanega. You know, chagade chaje moy ka position cha kol manyanjuk chagade chaje moy cha nyaar che moy ka position cha wed akot chaga cha nyaar che moy ka position awa again ta da le je me ramete ka I position ke take a comedy no ba gade ramo mo ke nyaar be jelas ka position, you know. Wa Canadian content owner of the government and the country. So these are the people in content bir source ne whatever we can source dan can be nang ajalot ka commercial ke weng. Allowing mean that the rest of the people we are simply serving let kone ke no we have to congratulate them. Congratulations me cha my position. So how we ene weng. Okay. Wa Canadian content ko country ko choose the rest of the people awa ke servant ne ken kalane ken tell me let ken then you just are there clapping for them. Chagwa congratulations she position cheje wa jala dan lat ke temra we kas Sudan. People watch simply tell them den melala den. So ku Canadian content ku kume la hon ku ken le gwich moy kan gad ken kalati dit wal gwane ken chigere tire wana money jen lo ke weng mi mo man chalat aten weka tenye chengnamen la dia jaye wa ajen lo de la talk nyame kwa inkaje kajen through this system mandana chano so no maybe con reality ke talk ngai kon no nena and which South Sudan chinedi shop ke 2.5 million chika luton, right? Ka chane to ngwande chugo 4.5 million chaga displaced taken chenkane chenkane cam in tam right corner chicken today with kajuba, you know, nobody there teram take juba teram take South Sudan kakoro for cam Uganda, Kenya, you know, Winneka, Ethiopia kan do reality kan goten content chana chaga joitine kir. Okay, this is style lat money no chikon en bonu cha durung wanung cha ka degre wika South Sudan cha ting nen tungwan cha yar and then they taught Kurodian, you know, few elites a Canadian corner take a position to detain Riangatkin Gorgatkin will go to go take a min mugam ken. So these are the people in content could benefit ka with mission age of 2.5 million chicken. Okay, because the country costs more than 2.5 million life. South Sudan nika took there Kwanapeli Korea to 2013, you know, nika took there all these people one a deal shop 2.5 million teacher har katako rala kola at work. So right now ne to the can go mono kala jiwujana. Okay, she can chat deal shaka kep she can ideality she can all the high position kakuma la important position she can la karudi na moike you. Okay, big you can kep couple can tana choose can telekon misham can but while for them they have money they can carry resources to cham can ka nay kon no re wika so dan ne wan telegalet and system ke style yours ka mishal ga wuna weng a style mishiro de load a style mijek so chete reaction miji to ga point kan jang ne point kan switch kan along gor kono bana back up kon were kono luka jang gor kono bi kon rodan yik reale kanyok ala system charge design wo bir yang na tandien kan jang chika kendial system cha kula no ngantame ishale wun weng minyo jango e kan la ne de content ku kan so dan ku kan hon ke nyok ya yo ngajeno jen system let ko mishi ram die de mo mishi liu ke chere tay ba kam gad ba gwara kam gad ke ba kam nyaada ngai kon ladje ka keji Sudan wal and you know mugur mu dong e de ka kwen wi ba position ba kam so jen ta dan le ro dan tam we mean that the rest of the people tell me kan jek ba ka lockout mi mo chi mo gwa ka chi chon ka jo dan chalat ke je so ko kuja mo men chalat gwa se me take a lot. Since independent, the country has been run by decree. Appointment, you know, Kir made them without public input, recycling the same individual over and over, the same undersecretaries, minister, director, and ambassador rotate through the system like a closed circuit.
Some have built more than 5 different ministerial roles. Others have been ambassador, then minister, then governors, and back again. It is colossal of power reserved for a selected few. Some guy konta dan let kuma sales dan keje. La rana kwa inkekerun ba nyo lo ke position. Ba di kwa ba lo ke position. So tell me chiro ne ger mideten. So can ideality Canadian content dog market kin ya de kon shugi ne ka this current finance and pai kwan jen cheru ne wal. Kwala nyoko lo ne je ka system. Me dana wo ke jen wo kan report kan je kam kir jen do dana wo je kenem. But right now je nyoko mo no ngaje. Rewich. Position. The same people tell a new thing me kwa produce a to ka kwar minister, director, and the secretary, ambassador. Dunian ke le rotation ke la lat ke den baradi and balat gware bala lat ka position do dien. There's nothing new me chodan la re kuma ke South Sudan. So na me awa jen lot ka mo ke wuni weng. So mi chit kana me awa che kuma che de nang niam. Che kuma che de woniam. So ateng waga ateng me jalat gwase me awajen take a load along ko general mi mo mi chi jang ka ngade mara le roda ke system alo milet ken mentama alo en system me wo bu kuma South Sudan mo ke kirma yadit beridial baga las baga dominate, you know, biga god ken bukan galat kwar ka jan dynamic money ko biga kulo ko politika she will become Jewish become serve, but will become their fathers for a legacy become for attack. So na me she me dong de lo na there je ga ko mungai kona. Me ba ko realize later natin kokin and this system me na men cha design can, you know, o can become which become a right man gwa da jor. So a liberation struggle ke ta da na chuch ka je gorka kwer ka je rawi ka Sudan jala bangantama ko kan e kon ta position ne new the genu kan e kon la kwar. So kon ben ka mentwo rolan to kan tama murai kona be la jen raji ko kon la de eno bol mel chaje cholo no jene jelo nya dan en sham kirm yadi ko chate nya wuk jelar ajoj jelat enen yamnat eno michi yang cheben deo je lonchale kor deo je kor, I don't know, but shale kor deo je cause chen and take a ramishi pose kor deo je lon won weng a gwan gok kachi aten work aten chala de wonene ramadan en la men chamok jene lon. So michi lonyi chi jik jo yandu lo chang bi yene ne diala ko ken bane kala yene we jo yene cha de longa mu jo yene ko ken gwan yang mo ken ben mi gwan yang to gol ben jeram dan bu ko ben ngeng mi jakon ko ditem mi gui kona chole na bul mel no jeram dan la nyen chamnga men cham kir ko ke jen cham wuja. So tem mi nyama ko bena what will happen bolun be je kuna ke be je jo ke bro de lat. So this is the question, you know. So rɔal me rɔal militin tema re which ka South Sudan right corner. So jan kwala gor no biaja ngach wun weng ke wun weng lude no gwan kor dia waje ka tugjane lude no lude no luñ. So ka jo chala point de aten work jeno che wulu shal ka bol mel che cholo no che cholo jene luñ che nyama che cholo no jene jan gwan nga jan gwan yang ke ne retive chalat yang wacham ga je luñ. Micha beno wa point en ramadan kula te yang wala kwire long ko gorje no bulun bajanak. So right now me jak bol mel ko but take doubt ka system dan le ror shi ngai kona dio je chana waj bo ko gwa pay won bol mel tele congratulation message micha jaka adut. We do not know why ka jala mala pose long katin kon ngai kon ka la charla mala tube, you know, share gorke Twitter ko de ngach, you know, tell message me LinkedIn. So me shit kana me, you know, ngai kono no mi dongde na de ka yar. But system cha kula bin ta me ke ta sha bulad de atenya no gwasme, you know, mi jan ta dana bullet ke South Sudan me no gwati ajor so be beje long. No bi rami mo mi la kwer jen gada ba kwanya balat ke position mo ko jen gwane ya kwer ana mo kane all this million of South Sudanese in kono gorge jen o de South Sudan right bi kulo woni mi gad kwere kene ten kono dong bik kwer bi kana kulo jeka kan. So na mene beje mat ka do dan dong de kono ngai keje.
so jo mushikana me ode konti ka ngach karol dan le rode ka kwi adut ko je na ramimo mi la kwer ka cha kwany kir me yadi da gwan ala messenger ke envoy la senior presidential envoy ka special program ko jaram dana cha kwany wajen take to wan to gor no baladba but number a konchi forget no nena eno ajan gwan roi ne ideal a jack so ngom a different indian ba meko re kumaka so mi chit kana me ba shekoro dan bi blind full and one ne e adude be mo gwa be jenong kan won cha gwan cha jaluk ka gwan mario go wuje no won tini mario go wit he was there she was there wajen ko advice ko top ko pin ba de wuci ko na nen ko jen take a business te ko run take yobane anjen so an adut foundation e chalat la na la ka lo kan e lo ke de ne so right now non kon ko de mi ra me be woj bi gera la talk of course cha jek cha de la no men be la de jen da na ba le de ke melet gwan e jen der la da no ci kona be put into that position and nyamone ko sometime don der mo gwa de ne lat uno switch corner run ko ran cha de la ko gwan ra me jek no la nyaran bla jen la different but men jek I don't be follow ne food step one no more but there we jek along there we there no ral medit but should the chachol ga jeme wunne weng wude chalka aten weka atenya wa cheral che jenun kam jane even bol mel kwai kam balaro ne kwide ko mele ro dan tama is all about the internet right now kwide wun weng gwanwo so mi chitka na mo cha chinere to dan chala wude me che la de jek ko do dan go jegaje tene de kuje different but the reality again shale ngwasa me man cha gor an 18 kon tin te ke message would mishal ke Maurice Col Yol Gorjano be in your tour de this is the guy man she open you on the ke chara che youtube ka men ngaje lon ko ramkel ka jang mangeti kon lat karodian so be tour de be nyoga ye kel ko sbiat ka ngach magwa ka mandan en le roda okay would me here okay would me again would dan and man right jen would dan right ka kwi un weng again ramadan and chichara chi to king mandan le roda eno me le roda ngure we ke so sudan so again ngaje tin diala kono lat karodian so the person mi chichara chi to eno kata dana dong let un weng kaje so mishira me biadil ngaje no kekena kono lat karodian rai wicha ka so sudan kade ko lara odi mugur kono bana tok bana ngaje la tok they should be all open okay ko bukone de alko lar ren bana kula ngach so chan lod wona wen ci kona ngach eno jen dynasty mi chine di alse ka per nyoga system la kwanken la rana kwayne gade ke nyaada be jala gwada mi liu ke chertaya ci kona shunen bane wane gatin kol manyang jugutin kane ko kene chagat ken chagala kwarka right now ko kena wachi ka struggle so mi chikene me a dynasty muguro badak cause be mal bukule ben so mo na ngutin kuna tiga ta dan tiga je tele do mo na nyam ke je so gor je no de kon char mi chit no mo so jo chalat gwa se me aten wuga aten a jello de no share villa gwa ke che secret mo che je nyan rar ke ta ko ba nga je no ngum system government tiga ke ken jang a system tede now we all are aware of this word ane agenda na gore de nywa yekel mi diram mi judit ka Nuer online tv channel gore je wojin dire je nywa kanere ko kenen channel me dire subscribe ko de notification bell de jetwan ka dire char de jato bi ko gwaro ngweji kariet un weng ka jowra na chalat ke je so chilore te lon ko chana gwad ma chana je tukel and manun chen ko nyak an wala chen jandang ro bakkel ka pay badde kron kin dangro wi jandangro wi de ani tay pol point ka pon ko na ka pol biata ka mal